Oke, baik sih. Gana matalunan. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Hari ini pemotongan kerbau akan berlangsung di sini, guys. Barat temalan aja nih. Si rampu-rampu kemintolan. Memisa. Oh iya, jalan, dah biasa. Welcome. Baterong norte. Bisa. Oh ya, aman. Dalawang nama mati ba? Ya. Nah, inilah kerbau yang akan dipotong hari ini. Ada 30 lebih. Kerbau. Dente nung editor na toyong sa mai nomor 92 pero nang mamadi di kastongan na to sa may bali pasto ka pero nang dente kasi na ko to mo taari to pero nomor 92 na komento mga lana no komento ng jawan daga yon nomor 92 sa mga ito pero ta tinong na mamati ba. Ingat pesan tadi. Oh. Tidak mana mati pada. Tuh. Aku makin bertirun saya. Udah. Dan nama, pero nama mati ba lang? Oh ya, ni siapa lah? Ni siapa? Oke. Tiro na PRT. Tiro na Tepin Talu. Iya, tiro na Tepin to nomor 92 sama Inisa. Nomor 30. Ini siapa? Jadikan nama mati Pak, aman, oke. Tidak nak Tepin Talu. Mana ni sari lantai, tidak ni Om RT. Yang nomor tedong na Tepin, nomor Karua, nomor 92, nomor 30. Nah, mengenai 30 lang, tak ada pang nomor Karua 92.
Ya, data sampai bani itu baik kurang jani, kamu tak mengalami Pak RT. Apakah dia tak bisa kata orang sedangkan kalian tak bisa jamin apa lagi? Tolong apa Pak Vincent Tandu aman, oke. Tolong siapa Pak Angel tak ada apa Tandu Pak mak kemana itu oh ya, oke, aman. Tolong siapa Pak Pendi aman, oke. Tedong na pasor misa. Da doa pamangko mo dito no makarurusan misa. Mbato mga sor. Oh iya, oke, aman. Tedong na tedo tomate apa? Apa? Bunga, sorry. Oke, aman. Tidak na sa ni Agong Lamon. Tidak na sa Pongempan Lamon. Tidak na maembro mati mo, tidak na maidirga mati mo, tidak na Tantaranda. Mbak tidak na Tantaranda. Ini siapa tidak want to pinnya apa tahun nomor 52 sama Mai. Ya, lambat tidak want RT misa apa? Tidak want Tantaranda. Dapat dulu. Itu apa tidak nak Tantaranda lang tera? Tidak nak keluarga Neliling. Oke. Tidak nak siya Memarian. Saya pernah terona sama Marian tel. Indar ketumalan atau tipe. Oh iya lama. Terona keluarga buntu to pasa. Lamo, oke. Mama Aryo, nandu kamu? Ya oke. Itu dong namanya mau Tantaranda. Soal Pak RT misa, tahun nomor 52. Dua pete dong utama. Oh iya. Jadi contoh di kampung itu tidak ada Pak RT misa, jadi ketua kau apa tadi nanti ada
nene si pakada mo kami ni tiri te kinalalalan na. Jadi kamu mo to adok ko mo kami doa lang ni si pakada. Sabah alan na sa siya mo te tu lana po kinalona. Tidak na tantaran na to da. Oh, tidak na tantaran na untuk kamu. Tidak na RT da duga mo may yo. Yo, teman-teman di parang pulau kita semua, ya terong lok mai kelor gato pasa benang tena di bokada, jadi ya terong keluarga lok mai to pasa, lana putan kesuru, misa di solanasa, indelan tu terong, tahu kan di nomor isang mai to. Yo, jadi nalang nasang siya mo tu lan po kinalona dari kipala ko ko kamu anak na mi maadok ko mo mi tiri de kinalona. Dok ni si Pak Kadamilo yo. Yate kinalora tu maswarki yato na mate si pakara-kara kan ko yato lagi bani 30 misa apa yato pira mo mate na dentu di pemimpin karangan tabe pocisi bisa ko bikin dete. Yato terong tangka suru bisa kenapa misal to yomi matalo so yat Ya, bela ko tu terong na sana aku mo yo. Bela ko, ya. Bela ko tu terong na papalempan. Terong na papalempan bela ko. Tabe. Yate kita to mga lako na lasusi mo to sa bahay yate mi anak na te to mate do na tiro. Sa ba te apa na tiro no nasangi. Bela ko tu terong na kantaranda. Yo, bela ka tutero na kelor sa neliling, damiran ng batu. Tero na kelor ka neliling, tabi. Yo, bela ka tero na Mama Arian. Bela ka tero na kelor ka buntu do pasa. Yo, ya to terong na kelor ka buntu to pasa, terong na Mama Arian to malamono. Baru kela ka to terong na Mama Arian. Sudah tidak
baila ko to terong na ti do tomate. Payo du kita. Ya, baila ko to. Do terong na do tomate. Tumangla na Jenny Talu, dabe bayin nila ko. Tampakan naman eh. Tampakan naman. Dapat lah. Oh, okay. Terong na Jenny Talu. Baila ko to tenong na orti da dua. Atas na sana ta. Ilang bulan. Wah, kila di sakilah mo na sa kinap ite eh. Kira mapipira elamat ile. Kena alamat ila sana te. Oh bendo. Minyalaw mo itu bolo kita. Pondo duku udah bolo. Terong na mama tiba da dua. Ya to strang apa dia? Sterle dengan tikungan.
Toto di na titik budu. Wala. Baru ada kawala sama Ibun. Bung Angel dak dua. Depan naman hindi ako to. Kurang nimpis kate. Wala ito ini. Yo tabe diralat ya to Bung Angel misa. Sebab misa mau mati. 95 mau. Tidak nak tahu Vincent dak dua, baiklah aku. Bung Pendi dak dua. Tidak nak TP ndak dua. Atau nomor otak 50 na nomor kedua. Bisa. Dirobas sama itu. Dirobas sama itu dengan. Iya ya. Jadi ya tenong la siram kuning detelyon lalu 20 misa.
20 misa. Ya to na di pokada sanganan dete jo ya tolong miram punilan pasibelakan nih baita mesa detonan to na di pokada sangan na inde jo na lu bain to lan na lu ya to tenong na papinchen ya to sorry lang ba hindi dyan na doon sola tintipo no misa no tigil lo yogi agil lo ba hindi yo to sola to lo puno misa ya to te ana dibuka ada palan nelu ba tiwa-tiwa tame to tenong na pumapinchen misa palan nelu so ya susi ka mga lana. Lagi pa lan tinang nagapon da. Biar tatang nagapon. Ya lagi pastantangan ni pa ay. Singkit ka mga lana, tatang lang mga lor. Ya terus maganda na lutas ni bagabas wala bagabas. Ano nanti ada mga lana. Ayun po. Ya te dong la manero ko makale la ko kara-kara pasilalan na sa na ko basusi na din tu bisa ibar ko makale ya te tumatuang ki matondo toriang ya sonda papaku kande tondo ya moto ki bindu kaya riang 5 roko makale na ya tera 2 lagi popeng karangan inde talu tondok dapat dito di mana aturan na festival is will to celebrate more than month-long celebrations. This festival, yeah, this is a funeral ceremony. It takes 5 days, and
be slaughtered. Yaku la malero ko makale. Pero na sol misa. Pero kumisa. 30 Pero na buffaloes. open di misa. Talo to. Pero na papapin sa misa. Pumindal misa. Hindi mo mata to. Alay mo to. Alay ni daw to. Alay mo lang to. Lebih dulu ya balik Surabaya. Mana rumah dulu mira. Dulu dia. Ya to nagar no yo wala pa no. Ya to. Orang tukar itu kuno. Meron banjir ini dulu. Para to kay lalu. Ya, jadi kerbau akan dipotong lebih 30 ekor hari ini. Nah, akan disangkil labo. Mampur ke mas sangkil labo? Oh, tak tenggoro. Oh. Nah, baik. Tak apa mu pengalaman, tak apa mu, tak mampu mati korlen. Tak apa. Nah. Mana? Wah, jago nak kastor datu le. Mulet gacor. Oh, mulut gacor. This the killer man. Hey, Mr. Killer. Killer di Buffalo. Hai. And all of the meat of the buffalo will be served for all the people in this village. And there are Tali. 4 fields. This is Pero kana po pinsen nomor 7. Mayale. Laman ko makale to. Alay tama to. Lagi. 4. Mati kalian tiga baik. Pero kana tempe nomor 92 kita kesal. Alay to tama. Alam mo. Pero kana papaingel, mga pira to alay to na. Mga pira. Wala mo po naman. Alay tama to. Pira ba ito ni na? Pira ba iti Sama tiba. the pigs? Barato telo ni More than 20. Oh, yato yun mo, mamir to. More than 20 pigs. Almost Oh, baral. 30. Sat. At pira lamang ito rin. Tapi tanda lamang ito. Kalau pulau misal lamang ito rin. Oh, 31. 31. Buffaloes will be slaughtered to this morning. Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Oh. The people in the village every day eating buffalo meat. Yeah. So make your blood pressures be high. Okay. Okay, bye. Isa pa din. Oke, Selat Hormuz. Oke, baik ya. Bagaimana? Nah, Selat Hormuz. Oke, baik. Ya, bagaimana kabar dari Kutub Utara? Aman. Oke. Oke, bosku Indra Kang hadir. Oke, Yulian Sama tuh kan tahu. Wih, ini Pak Kelambe. Mati nenek Megawati. Apa ini Kelambe? Mati nenek Megawati. Mate piran. Samai. Oh, dari Malaysia Kumutongkon, Maluku Adio. Tak apa na pasti sa di merasa di proses tu
nenek Jokowi. Ya boleh 4 atong. Aduh ibu. Diulang itu yang bukan kartu. Ah. No, di Kalambe. No, pero tak konten di Kalambe. Daw mo imas ulit ulit Kalambe. Iya. Iya. Sama Tanggoro. Oh, Tanggoro. Wai. DJ Misar kaya lah. Di kuar kaya lah Tanggoro Kalambe DJ Misar kaya lah Oh, simple lah. na nagkukupak piso saya. Bisa saya. Iya. Wai. Ku sulurit. Sulurit. Iya. Wah, maning kumangol tiro pating goro pala sulurit lay pake. Kuda pemitiri do kita na. Oh, belok tarik na to ule. Iya. Wah. Gadin strom na yo tak labo ako. Oh, pakai strom. Iya. Di pada piniman na mati terong. Oh, wah, maning kumangol tiro to pating goro la susi to. Kuda pemitiri do kila. Ya kan deh. Ada pernah kunali tu pa tigoro mo na ule. Iya. Dapat apa kita loy. Lagi talo. Iya. Iya. Oke, leban doan tadog ipira. Iya banin do antara. Iya, nakaray bakso. Baka sa koteng. Bakso koting. Pito mo pito sa may loko ba ni Rocco? Apa? Serre. Serre. Iya. Baka sa kucing ito. Ano pagkina na sa may napukano si 75 misa. Ano no, sera ko kuha na 4,000 mura na ben. Ang mali ora. Iya. Kuara kaya makasukucing yun. Ase. Oke, may lagi selesai kemalu eh. Masih lo kiduk ite nama teh. Siapa kan nama teh? Kalau dulu kan saya sudah. Lagu pagkakalang mo, numero ka na tayo. Yan na turulan ko sa munapan. Tahu pulang kat ite dong eh. Kita bukari kuma tahu pulang kali oh. Boy. Siar kemalang kan ite dong malang kali. Saya kena aku nak kalandoin ate ite dong ate. Tir lete no masih na kalandoin na lete na tumala na. This buffalo is very tall. Oh, taller than Mister. Hello. Hi, beautiful lady. Oh. Kumpul bang ko sa cewek. Apa ya? Kumpul bang ko sa nawarkan na lah ya, nayarin na bunga-bunga ilan to. Oh. Cewek bang kumpul Na buda-buda tuh penonton. Penonton poli shooting. Ya itu mga ano, mapira-pira na tuh. Oh. Ay, berfoto-foto itu na. Selamat pagi, Empit. Ako, good morning. Halo. Hai. Apa na mesay membuni, mesay na tuh. Cewek di domi salah, ha. Padahal Ruiz ada kok. Oh. Kopi itu kalambe na kompleh dolo, oke, Febriantus. Nah, kata-kata dong kalambe, dong padogin naman ni kata-kata sa mana maselok idog inama tete dong. Yan na kalambe malay perangi mo ya sa loki na tantarang kapu. Sabi. Oh. Ya, foto dulu. Iya. Nasi kesini juga saya di sini. Lambat komplit. Iya. Mamay. Lama sakit labor kelambe ada pakaian de cilurit. Nakuha pakaian strom. Kalambe. Kalambe nakuha aku lo ating goro pala ko pakaian strom. Wana. Oh. Pira-pira tu balungan nanti kira-kira. Lampir kasih ribu balungan nanti. Tanda tom. Tanda lah itu mga lima na. Pira. Tanda kata 1,000 balungan nanti. 5 dari na. Nah. Alay mo tayo. Wah. Alay stop. Oh, letoro 2,000 kita itu tinota. 2,000 balulang.
Lega. Tudang. Wih, kok hari mati ya? Ay, takuran luka boleh kita dong. Halo. Halo pagi. Ya kita ini baik kita takut ini kita bisa Starlit. Cipenggur di kambau teh dong. Apa nih, sampel kasero? Mira. Oh, nalabi tamu itu dia. Sampel kasero di dalam itu nanti. Tentang kasera malado. Bisa na kaniya to bisa na ako makale na po pinami to makale. Mantap. Ni direkte. Nara lang po pinay ka. Tara kay malo ko bonta ka live. Nanti siya natin kulo malo ko bonta kin. Dada to ro mga laparante. Iya lain jalan dulu. Na po pinami to mga lana to kumuya to na male ko makale. Kami rekit Na iya to na adwa. Toro po kada te benin ako mo. Dako rin na kain pa ito. Napupenado kami te pento na adwa. Namanay. Tara ka mati ko. Tara sa ko na ako. Tara ka mati ko po kaleta. Talo patondo. Mati ko ka sabi. Mahal ka na tala mati ko. Namana yato. Lana potorona, anak tomate. Ako bisa kena pupenani to. Kumaya to lagi patorno. Napatasi lo kasalian. Bandara tu lami patorno. Mungkin Kaya to di sepakadai sama ya to lagi patorona. Jadi saya nanya biti-biti ada sama lombok siapa ya? Kurang pamisa ate. Pertama to sino ka survey ya? Sino ka survey mi? Pirang urat teh wala mati teh. 19. 19. Oh 19 lah mati. Ya. Oh. Jadi atau tuan apa dibagi-bagi tu oleh. Nagai nasa siapa nomor oleh yo? Sudah to kita tiro na solo. Nomor pira na to? Nomor talo. Oh, ganda mo 20 misa. Oh 20 misa tu nama tenda. Oh ya. Alay mi tanwa te bingla yo. Bukan nomor ona to lana po penate penda dua. Salam dari Malaysia. Oke. Nah, kasih tangan pada baik tak bagi gole ada udah. Ini doakan aku agar dapat pulang Desember nanti. Amin. Kita doakan supaya saudara kita bisa pulang kampung nanti bulan Desember. Bawa ringgit ya kita.
Belikan kerbau. Nomor pira? Oke. Buffaloes. Oh. Hi bro, how are you? Hey, you good? Where you come from, bro? Austria. Okay. Hello. Okay. Alay mo ito Okay, baik. Nomor 10 karuan latas na pira nato. Oh, si 2000 dekat tu kebalukan atau kita, Roy? Wah, Tidak na sa mundo aja ente ari ko tino ko nato. Ini si Biti. Iya, alay do 10 karuan. Pira nato. Doan patalay lang ko sa nato. Menyapa, oke dari Tarakan sudah. Alay minti tata manilay lang ano. Nah ini mau masa Sagila, Bo. Alay minti ikutan dia 20 na para 10 karuan alay ito. Oh, ganun. Dari itu na sama natin 10 kasera. Urus pinante, jangan diturun lantai tamu ini. Sagila, Bo, ka? Pasti le. Pasti Sagila, Bo, teh. 10 kasera orang lantai jadi parung ini terutama tuh totero tuh. Ya, matapu. Ya le tanda palete de 09 ya situ. 09 le tanda palete ini. Woi, perangiri toto mengala. Ya totero mengala di pati di allo benar panang ini terutama. Karena dia mati goro dia matar lo. Benar sekali. Abu gila ini. Siulang mau tamu. Sakit minta dulu palete ini lah. Sakit le. Nomor pira itu? 09. Panjang kita aja. Benar kita sama dulu. Ya tuh gua ngapain rumah gitu. Nah, ya tuh lagi bukan itu na. Misa terong bohong na, misa dah dua terong pudu. Panjang kita aja. Kula ko matampu kila. Sabi sini kula ko matampu tayo na yung batal lo. Iya to pudu ya to nomor 10 ni na. Bar mirta. Pudu na to. Bar nomor 10. Ni bar ka usule. Ya, ini 10 Mobile ka na sa Opera. atro pangalan. Opera. Paling lama itu ada nomor 10. Atorer kita le. Dia pulang dia. Dan nama itu betul talu. Baik. Dari memang kalau kau tu batinggol. Pada aku kuat dan kami mani. Tempat apa kemenangan ni? Di pakariri itu terus nak kumpe dari koriwan yang ini ipunin. Nah ini pertama kemenangan ni kamu lada tirampan. Nah yang nada aku ni. Tempat pakariri itu terus. Kemana? Tak siapa nama tidur teh. Ya tu pajak. Orang lagi bayar ya. Nah dan patu lelangan nanti ada 100. 60 na. Napa tinggoro 100. Kaya 10 kasera tero. Ito sen 560. Ada usus lah, Bo.
Mon, sini kau nak pergi. Aku dekat-dekat. Nomor 10 na nomor hindi ako nga ano. Yato nomor 10 niyo. Batalo to. Apa sa kanila niyo? Yato nomor 10 talo mo hindi ka naman. Santi dito nomor 10. Santi. Santi dito nomor 10. Talo dero na Santi. Jadi ini kailangan mo lagi ni Matinggoro. Ba lusi na ni Tintero tanggol niya ang ito Matinggoro. Dapat Matinggoro kaya na mati kay talo. Jadi natin tumilot ng tama ko. Diyan ka dyan ko rin. Lagi kita betul dia. Dato kita dua lang di atas sudah dua. Kita 500. Dah apa mi goyang dulu atama tu. Dah gua apa ini? Pamisha ikota. Pamisha ikota ada utilise. Dan ada tu Matinggoro daw na maliliit ang lako na kusyok karin di daw. Yan na siya kita jadi sombay. Tuwing dito utama sa dito akin na siram ko nila tulang daw atau tumaten. Jadi sinamisha ako at alam tu. Mate. Ya to tumadok ko doa lang ni kuy manido kan na. Demo ko tiro mo di Tinggoro tiro na wala kan na. Ni ko ba mindo wala ka de. Pada mo ko tiro Matinggoro taw na lusulan kan na. Dalu na tekarangan bodang teman bodayo ko Matinggoro dalan. Tayo na bisa to. Nilang lokasi daw.
Tira-tira mere do, dali yani ku dari yor kurang ya, dari mati gorolan nanasa kalu. Oi. Baru lagu ditero bira dari baru tamai. Tayo tau mati goro dio. Ang iya na tiya mataktarik ke. Hindi na sa katialan. Pelan nasa itu rampak. Tayo ba yung kabatan mo? Sitilo kami lan. Tayo lang ko to. Hey. Bela ko pera. Dia pera. Hey. Tayo tau mati goro dio matan mo. Ang iya direct ke. Pwede na sa katialan. Saja kamu lala si pera yo. Rida besul itu. Kariyo yung katialan. Tanggung jawab. Kariyo sulit tama. Tare tama tuh. Kariyo tama. Dorong di pulau aja. Mau usaha atau lemis akhirnya. Yan nalaan ni tinggoro ko na laki ng lono mo ito. Dapat pakimasok kinere, kentar na masalah. David juara ke masay mate. Kariyo na rin ito na ito alam. Nasong ka ito alam. Today kitio. Kariyo. Yo, kariyo bisa siya pamalik ka to. Nasong kayo ito alam ka na. Yo, kariyo. Oh my god. Tuy. Alangan. Kariyo naman. Kira mo? Aman. Kalau bisa berapa bisa dah.
dua ada. Oh yang di dalam itu. Yang merah. Dan lagi, oh, Tenggoro merah. Mangka tuh. Banda bersama Pulau Kasira. Ya to patinggoro di Pukada nina pata para naditagi ko la pada lima yang membutuhkan kami. Nah, dapat dari patopoy mo teo do tero ada sa bata mo ditanda ito to patinggoro patopoy mo sen saratu do misa tero. Na para lot patinggoro nale. Kami pemodel, tayo review kaya nanak ka di patopoy sa ina to patinggoro do. Bawa di merah ini. Ini base kayaknya. Itu aja. Mati nasa mo. Inasa ko yan. Ada. Dapat oleh kami. Ah, oke. Nako dito lang ito. Panalo kami. Ya to tomate yung bisa kami panalo mo patopoy ito kino kami do. Na lo ya tomatinggoro nami. Tayo mo na si Tagibong. Resusite, ya to kalagete no na pamirate. Ito na maripi pa yo. O kalagete na ya to lang na no tumbor dinilay. Dira to tinuli patopoy pa sen patinggoro do. Pero mo na ni tete 10 misa mo. Iya, Sapuri. Lagi kan? Iya, sabi lagi ya. Pero kan Sapuri. Ya to kamu to matinggoro ya gato tiro te pinate na pado tero to stress si saratu pantanda lawa kami nanda kami tanda to matinggoro tanda wa kami to tero mi tanggoro niya tare menira sa baling itero oh tala siur sidu kaman na diurus to patinggoro to bayaan kya. Oke, itu apa dulu, Pak? Selesai ini juga.
Cepat di sana boleh. Oh lah boleh. Dapat di boleh saya maju boleh. Nanti kita di live nih. Iya. Berapa menit di langsung deh. Diyan na basa to mga liu daw. Na ditandai mo tinunga tilan lelangan na pa nabibaya daw to sola. Enda paja ina na bang papapen dito. Kipaja. Lelangan na sa ratuan ng pulono. Yan na tayo na mas torte ito mga terong kaong papapendilalon tagi lako sa kamong tandit tunod tayo. Tayo may natondong lang yata lela nga laibaya nasa to sa 10 kasera tayo lang. Ya tu tayo lang din nasa ka namuro na din namuro na yung pati tu tayo may pati mo lang sa pulo. Ya to tumatinggoro manasa tumatinggoro tuman siya. Kaya taso lang may lokasi na lang. Ya de tu kamu to mate dong te mate na lang. Dito bendaharan na dari balaya nasa kami kepala lele. Lelang pajak. Oh ada dua Mei 460. Ako udah pernah di tirang daftar na yo. Yo te do matelan. Jadi ate tumenonton ini tumawala batu. Bisa na kami nakomelo mo. Na tama mo to mga liu. Ya kumwan. Ya tu balulang. Denduka di kuak kulina man na ilabi ali. Dek ko mining mga liu ni. Sila ko. Isi palongko nami ala duka. Pala di bala daw. Yate sangkut pautnya pajak te merentenalan labir lusong kami rokok kami nasan tanggung ilang tatun. Jadi temora mila te terong merentenalan kwa pajak na apa lelang na kami nasa mo tu tangani. Jadi temo ibo yanda main dake do ikwa mapajana te. Terus semua. Terima kasih anakku yang tersayang. Semoga semakin membaca. Semakin membaca oh. Berkembang le. Jadi atau apa dokter dan dokter? Membaca berkembang bukan mereka apa? Oh membaca. Berkembang. Masa ya membaca apa? Dibalik sih biasa Iya sama jelek. Sebab terbalik itu huruf dalam balik hurufnya. Betul. Terbalik hurufnya. Oke, di mana ini? Ini di Karwaya, Sanggala, Tumbadan. Nah di bala daw tu kulina. Jenang ke biala itu metero. Produksi daging. Oh. Sama di bala tuh kulina cuman di duit. Iya kalau ada di belakang. Nanya sampan daw tahu lan nalay itu hari kita dong. Kay sipa padangan.
Ada apa oleh kering sapat duduk kila. Biasanya cuma di kandang, kalau kandang dulu kayak Kandang. wah, sandal teh itu Pak. Bagaimana itu sandal mama itu sudah ya Imon. Hah? Tidak mau obat, tidak mau obat. Dari 19 ekor yang dipotong hari ini. Ada sebagian yang disumbangkan secara hidup kepada kampung-kampung, gereja dan PKK dan lain-lain sebagainya. Makanya jangan didetek kalau takut gina. Utangnya mata kuaro, aku nak kesalahan. Oh, mata kuyar tuh. Itu sudah kerjaannya. Oke guys. Halo. Nah, bagaimana? Woi, ini hari pembantaian. Hari pembantaian. Tinggoro Masal namanya. Tinggoro Masal. Iya. Jarang-jarang lo dapat Tinggoro Masal. Iya, satu kali tebas, dua jatuh. Sama talok-talok aja Pak Soti juga jatuh. Iya. Oke. Satu kali tebas, dua jatuh. Angel. Iya. Baru atuh pasang kila boleh? Ya. Ya maya ada asli. Kata ni sangkin. Wah, Disangkin labo. pasang kila boleh. Wah. Baru Jarang betul ya. Jarang kamu. Kopi. Berapa kuat tuh bertanggung jawab penasaran tuh pati kor le? Yo. Tanggung jawab. Kirim yo. Oh iya. Taita sudah melekas. Betul, mantap. Jadi Pak Tinggor itu bertanggung jawab karena semua kerbau tumbang di tengah, tidak ada yang lari keluar. Halo. Hai guys. Halo. Bintang. Eh, Saya kasih bintang. iya kasih bintang 7. Halo guys. Oke. Tira petero toro. Lebar ko besar nih tak botang gereja. Nah, Apa ada lagi? halo. Bendaharana. Nah, produksi misaring. Oke, ya puji Tuhan. Iya. Ya itu kamalaman dalam may matuwa mo ka muli. Kakak na siya sinapile. Iya. Penduan. Mapinduan natin Iya. Oo. Iya. Penapaan na. Nanan natin. Iya. Mapiliman na lolo siratukan. Mapiliman. Iya. Jadi saudara nas natin. Saudara nas natin ulit. Nah, kita taruh na kemudian oke. Ya, 1, 2, 3. Oke ya, terima kasih. Oke, Yosef lepas sampai kurang ki. Oke baik. Oke baik. Kembaran aku mati gor kemudian na. Dari kadina pira mi selesaikan. Bisa. Isa, lambat mati na lang. Sini orang dicabut surat izin mikirlah. Ya peti bertanggung jawab siapa? Depan daerah kan selesai. Terlambat. Oh, sudah pensiun. Udah pensiun sa. Oh. Ada teh. Kung kami na Pandes, kolonal sudah kelusu pensiun. na yung mga wala ko tigor atau kelusu. Nah, sudah pensiun ini. Ini legenda Pak Tinggoro ini. Master to, master. Master, guru.
Kalau ada yang lari ya tanggung jawab. Tanggung jawab kalau ada yang lari ya. Nah, jadi sekarang sementara dikupas kulitnya, skinning. Oke. Nah, kita spill dulu. Ambil tondok. Oh, oke baik, iya. Oke. Mantap. Alat itu ya. Iya. Mele-mele ya. Oh, dari pemilu lagi. Mana ku? Woi, banyak lagi sawernya. Caca. Ah, pada kirim dari bintang ngampun cucu main, Pak. 1, 2, 3. Ya. Baru nanti pemala baru. Tak pernah malah peluang lah ya. Baru gua wifi masih turun. Nah. Oh, tahu di Pulau Opi dong ki. Wah, mantap. Dia kepundangan dia. Iya. Barang aku ah. Bertanggung jawab ke Pak Tinggoro. Mbak Susi. Oh, tak tulus sudah kau sedian. Oh iya. Sangat bertanggung jawab untuk ke tak lari. Karena lihat aku tuh umah kok tak ada Urusan bertanggung mau jawab. tahu tok le. Lokernya. Oh. Windy teh. Dan bakal kopi itu. Si Piro nomor kesang kilo belulang. 90 talu Bang enggak? 90 talu. Weh, 90 talu. Yana 100 kilo. 1,3 le. Ya ada 50 kilo. Ah. Merato oke lah. Jadi benar itu batir benda kalau ngewik petiro na. Nah, oke lah guys ya. Nah, ini kerbaunya sudah dipotong. Ada 19 ekor yang already dead. Ya. Oke, kita spill dulu keluarga di dalam. Di dalam. Nih. Apa di Oh. Nah, lebih dulu mikir deh. Dah pernah sisingkan daw. Ya, kita bisa Nanya dia sisingkan si minta kanina daging dito. sedikit, kita bawa pulang, kita masak secembar. Kemarin ko ni Maria. Apalagi tambu-tambunya untuk pada new untuk ibu pangalanan. yang mengidam perlu dicarikan perut-perutnya. Perut kecil. Mama tiba. Oh iya. Lom keda ka tambu terong te so mangiden no mama na para luyong mo tambu terong. Iya mangiden no ada lah para luyong kita tambu terong te ah. Tokiana kariya. Tokiana karena tu perlu to kya to mangider ka. Tumangidin itu. To mangiden dia le. Iya, tumangidin. Itu may mami. Ya mi le. Oh, tetuk. Hindi pinik ato sa kanila mula. Yaman lang sa ni. Mara. Benda aku tundik ke, tabagi asin dulu ya. Si pira ke maliu ki. Si 100 le. Halo. Mana kuan Epeden? Tawar ka mampu mating goron Epeden? Iya mangka. Mating goron kanina? Iya. Tahu na bisa tahu si Tio le. Iya. Tahu mo isi. Biasa lah siya bayaw-bayaw ko do. Iya. Sala.
bayo-bayo na, taruh muna bayo-bayo bisa kami na. Dari bayo-bayo na lang. Iya. Oke, bagaimana Pak Ruben? Aman-aman. Oke, dari kalau selesai tidak Pak Ruben? Ada itu bunga. Pira? Satu. Makan jaga dong gila. Si Pira ke Indan. Pira Pak Tinggoromin Indan. Ya apa? Oh, tahu apa? Oh, bela karampo. Daerah saya Matinggoro bagi kiatang ibeneta. Oh, iya le. Iya tak ada maadin to kiatang ibeneta bosku. Saka pora bene mi kiatang. 10 tahun mau bulan na kiatang katerong. Oh, bendo. Makali-kaliwang ka kibongi lah. Iya ya silan di ibang pertama. Ya gitu, makali-kaliwang kibongi gitu. Kali-kali gitu. 10 tahun bulan na kiatang. 10 tahun bulan dah? Iya. Oh, bendo ndam may kasaban dia mo lalu. Nah, ini adalah radio di Tolio Tama. Sige, so may kasaban dia lalu tuh udah indah ke usia atas. Iya, 10 tahun Persen itu. 10 tahun bulan na. Suamo itu dong. Oke, yari to ayo benua. Iya. Oke. Oh, pintar ka rin. Iya. Sip. Oh, di ba ka na lang? Oh, nek cici giwai kumpul dulu. Nek cici masele pa kumulo. Nah, sini Imam Saile. 1 2 3. Iya, hari. Oke, oh mantap po. Mantap. Kung hadi ko kuya doon. Apa tuh? Tak amputang ka ano, tak amputang ka kadebade sama kede tu gulaku Na pareser atau pusis sa kalo na 200 de gulaku ko sa kan. Iya. Ako, yung 20 ko tawarin ko sa bayon. Iya. Kata-kata mga hari ini. Yo, nagchukom ito. Iya, kan amat yung kata-kata le. Biar tidak ada kata-kata, tapi tidak ada rokok sebungkus. Tak ko, toro ko lang sila. Oh, tak rokok le Nagulong laman nila. Iya. Tidak pernah ada kita kelihatan linggo. Mereka linggo tuh ada kamu tahu ini mainnya. Mamirai malango mereka. Pak ada linggo. Ada kota emang kelihatan linggo kela. Ada kamu sulana yang Papua Oh bendo. Beta apa milik. Dari kalinggo mitiro. Oh, mbak makan nane dito ulam lo. Pergi tuh. Bayu lima. Pak ada linggo. Atau kamu kuda ada tuh linggo na Pak ada. Jadi to di Banua. Ya to di Banua. Oh mari di Banua sana. To eran raka. Oh li sampai mo siya mo yele. Kasi ako di so tingin. Oi! Siring niyo. Bakit daw dikumpang kanin na lang. Tire di sa buwan. Melo, lulum mi. Tarima mo. Mara. Oi, una barang kela malo ano Woi, tayo na mabusa to. Tayo na mabusa. 10 pa kilo pakat-pakan daw to. Naik kari di bengko mo SP daw ke kartu merah malo orang awang. Oh, apa tuh? Pasal tinggi deh. Enta barang Laibekan. Kasangan na to. Enta babusa tingado kasangan na. Enta barang ada duko dia to. Iyo, hindi yo Oh, tire. Sira kambang Oh. Weh si pira pa kilo duko na sa payo tek beli na nala. Tayo mo nakurang 10 pa kilo to yung kulit na to. Oh, iklan dulu. Oke, iklan dulu. Udah apa iklan dulu? Kita cari iklan dulu. Dan di semua kapak ini lupa ya. Tuh window di mana semua yang kapas.
Ya oke lah guys, kita istirahat dulu ya. Ada apa taruh euy. Bayar teh linggo tak mau kutirin. Sana kami pa daw na luto para naman na. Susi kita ko sa ilang Pada kalinggo dito lu. marang ilang matumarin. Waliangan ito. Kamu menerangkan dapat berulang tuh PT ya. Nah, jago nasa ke Pak Berulang dulu. Kamu ya. Profesional nasa kamu Pak Berulang. Lihat nggak bosku? Oke, ngopi-ngopi dulu. Oke, ngopi dulu bro. Mantap. Beretu apa Mi? Gendut si Patrick. Oh, Majop nih. Majop dia Makale. Oh Makale. Oh Majop le. Soalnya mangapan? Mengapa Majop luka? Ya. Oh. Tomate kawin. Tomate kali. Oke, mantap. Oke baik. Wah ini bosku ini. Bagaimana kabar? Baik. Mantap. Kali samboy mo sama malasuan lo. Tadi di samboy. Nah, supaya kita tidak panas. Oke guys, kita istirahat dulu ya guys. Kita istirahat dulu. Oke, bye.